Muraho neza, ibi ni Birori TV, turabakunda namwe nkeka ko mudukunda. Ni bwa busesenguzi naraye ntaryamye, naraye nsoma, nahuje amakuru ku bitangazamakuru bitandukanye. Abarwanyi ba Wagner bateguje Vladimir Putin guhorera umuyobozi wabo prigozhin wapfuye. Nibyo umva, tega amatwi. Abarwanyi ba Wagner bari muri Belarus bariye karungu, babirindutse, bohereje ubutumwa babwoherereza Vladimir Putin, ubutumwa bwo kwitegura umujinya wabo nyuma y'amasaha make umuyobozi wabo prigozhin yiciwe mu mpanuka y'indege iteye ubwoba n'agahinda. Abategetsi b'Abarusiya bemeje ko uwahoze ari umutetsi wa Putin wigumuye ku buyobozi mu mezi abiri ashize, ari mu bahitanwe n'indege yaguye mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'Uburusiya kuri uyu wa gatatu. Amakuru y'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS avuga ko abagenzi barindwi barimo umuyobozi wa Wagner hamwe n'abakozi batatu bo mu ndege ya Embraer bava i Moscow berekeza i St. Petersburg bapfuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abarwanyi ba Wagner muri Belarus nk'uko tubikesha The Express rigira riti: muri iki gihe haravugwa byinshi ku byo itsinda rya Wagner rizakora. Dushobora kubabwira ikintu kimwe: tugiye gutangira mutwitegure. Ibi bije mu gihe bivugwa ko Belarus yafunze interinete mu gace aba barwanyi ba Wagner baherereyemo nyuma y'amasaha make bashyize iterabwoba ku butegetsi bw'Uburusiya. Nyuma yaho hatangajwe ko umuyobozi wabo Prigozhin yaguye mu mpanuka yahitanye abantu 10. Gusa sinaryamye sinagohetse, nubwo babitoroshye mu rugamba, niko kazi kanzanye. Abarwanyi uko bari aho bari bameze nk'imbwa yakandagiwe ku murizo, babirindutse, basaze, bari amavubi, bahoze ari inshuti ya Vladimir Putin. Warabakurikiye ntibabikurikiye, ni njye guha amakuru, ni guha rugendo ruba rutoroshye ariko nkagerayo. Amateka ya Prigozhin wayumvisheho, mporanya kubwira n'ibindi binyamakuru bigenda biyakubwira. Prigozhin inshuti magara ya Vladimir Putin, yamufashije byinshi, yamugejeje kure. Vladimir Putin wamufasha utamufasha, Putin ni imbwa y'inkazi. Uramufasha ariko abakureba, uramufasha ariko hirya no hino ijisho aba ritunze, aza kureba ko udashaka kumuzamuraho umutwe. Ushobora kumufasha umwereka ko ufite imbaraga, ukarwana mugatsinda, ariko nyuma ushobora kumufasha umujinyeri wa mujinya. Aramfashije ariko ukamfashije bikunkubita ndikazankubita. Prigozhin yamweretse imbaraga zidasanzwe. Muhera mu wa mbere Prigozhin ava ku muhanda, ava mu babandi, yahoze ari bandi, twari bibabwiyeho, arinda kwiyubaka, ariyubaka, ava mu bubandi, aba umutetsi, aba umutekinisiye.
rwego rw'ubutekinisiye, ab'umushoramari, aba investors. Hari Moscow amaresitora akomeye hariya mu Burusiya aramenyekana. i Moscow, St. Petersburg turamumenya. Prigozhin, even Prigozhin yarapfuye, Putin arakekwa. Nibyo wabyumvishe neza, Putin arakekwa. N'undi wese wo ku ruhande utarakurikiranaga ibyinshi by'Uburusiya yise avuga ko Putin yamuhitanye. Vladimir Putin akomeje kuba umwicanyi ruhago muri seruma, akomeje kuba Yuda Iskariyoti, namba 2 Yuda Iskariyoti muri seruma. Nibyo wabyumvishe neza, Vladimir Putin. Gusa Wagner babacancuro basaze. Babacancuro abenshi ibirindiro navuga ko bari muri Belarus basaze bari ku mwanda. Ese nabo barahitana Vladimir Putin? Reka turebe. Ni urugamba, ni intambara. Gusa uwo bari bishingikirije nyiri mari, nyiri note, nyiri birondo yakwitaga ntibagarure. Iyi ni umunyamafaranga ariko nawe yarwanaga, yarirwanye. Yapfuye bivuga ko bamwinanguye, bavuga ko bamunanguye. Vladimir Putin yamunanguye. Gusa nabo yabana twasomye, twasesenguye n'urugendo rurerure. Ni ijoro rikomeye cyo kubaha amakuru adasanzwe. Ibinyamakuru hirya no hino byafashe ikaramu n'urupapuro, amakaramu n'impapuro, bari kureba ku Burusiya, ku rupfu rwa Prigozhin. Wagner yarakaye ntibisanzwe. Amakuru turacyakomeza kuyabaha. Ni Ibirori TV, mudukande subscribe. Ni ingenzi ibyegeranyo, amakuru nk'ibi ngibi, ubucukumbuzi. Nitwe namwe murakoze cyane, turabakunda, turacyakorana. Nimukande subscribe.